Kublai pi beroa ni priang sobhai pi shika channel jungi Cassie&Zell. Timendang sngi ni mut banyelet bejan second hand kabaki jukhat ke thrift shop lani ka charity shop te aling ini pet kidon ayu hang ni hadukan. Mentang ada nak buat charity shop kalau kamu gadukan second hand. Tihang ni peni yang ngarang jied jaiñ. Tikan dia kan batai pish pangka charity shop. Shani ki jukot ki charity shop ni shatu tinggi ong ki dukan second hand ma. Dan ni ki thrift shop. Tihang ni dukan charity ngila ban yo lut bun ki ai kum ki jaiñ ki juti ki bag ki jingbu kai lani ki tiar kum ki grinder lani ki kinu ki tiar phila ban yo anang ne ki kot ki CDs kini ki jaiñ ki nem ki tiar gitar kabaki dia po charity shop kilong ki barang baha ki dei ki tiar ba ki bri kim pendan kam shu eki tiki wan ra no hang ne bat ki beri pat ki ba de hang ni ya katu ko pisa ki ai ki beri ki badan kam jingerap Bikini dan ki jeans hang ni. Ni bilang bahas sudah ki jeans ni. Bikini tu apa juga ni? Ki jindang. Kena kini ndai. Lagi jumpa size kidon. Bed pen UI hang ni kidon kijat cuti bat kilong bagi barang bahar. Ki paring jeni ti imat ki phong jan tang chisien phong arsen phong tharai. Tidak ada nang tu pernah tharai ki lanya tiki ai no po charity shop tiki thien on tiki way pikirang mahawa ni risk inde juti teman nila banyo cimya kairo hang ni pini ibun bahagi jingda kai jungi kena ikot jungi kena hang ni pini ibun bahagi ikot nama kibresh ni kilong kita smart pen puli novels tiki puzzles kini ki jingbo kai ni ki CDs ki don ki record CDs tiki puzzles kini ki jingbo kai
tila banyo iki perda ki jing siang thia. Kini ki decorations na bentak Christmas. Dia ngangit piece tanat panpet yang ni video na marba kadai siapang ki jaiñ second hand ki tiar second hand. Timinta ngi lapoish ke bekut nangyay kersyan ngi but what juklat ban share, comment, like, but iki bedang thamai se subscribe. Tingin say syam biang ngi pi hakawi pak kapor hakawi pak video. Kubri shibon.